Ja sam Predrag Starčević, poznati kao učitelj Peđa. Radim u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u Pančevu. Predložili su me roditelji bivših učenika, sadašnjeg 7. razreda, mlada koleginica koja predaje matematiku i jedan poznanik. Pa roditelji zasigurno zato što su zadovoljni kvalitetom rada i ljubavlju na kraju koju dajem deci i gradimo jednu lepu priču, ono što je jako važno, da to pedagoško trojstvo, da smo zajedno i učitelji, i roditelji, i deca, svi smo na istoj strani i svi radimo u korist deteta, a opet mlada koleginica jer podržava mladost i dajem vetar u krila mladim ljudima, jer su oni naši naslednici i njima ostavljamo i škole i zemlju. Pa ja sam posebno ponosan u mom radu na moje učenike i bivše učenike i zaista to su dobri, kvalitetni, uspešni ljudi koji imaju izgrađenu emocionalnu inteligenciju, znači jaki, koji umeju da se nose sa životnim problemima. A inače, iz ličnog rada ponosan sam, pisac sam bukvara za 1. razred osnovne škole. Organizovao sam jedan lep projekat Mostovi prijateljstva u kome je učestvovalo preko 500 učenika iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Srbije. Predgovor za Mostove prijateljstva je pisao gospodin Rade Šerbedžija, a knjiga je prevedena na engleski i objavljena u Americi. Zadovoljan sam, osnivač sam škola naših srpskih u Solunu, Katarini, Leptokarja. Bilo je tu mnogo uspeha. Član sam Internacionalne akademije za etiku, koju je osnovala indijska vlada i UNESCO, tako da tamo dajem svoj doprinos. A sarađujem, imam lepu saradnju i sa Raymond Nicole Trust iz Engleske. To je fondacija koja pomaže škole u Srbiji, između ostalih škola pomaže i mojoj školi. Tako da ima mnogo razloga i mnogo je stalo u ovaj jedan učiteljski život. Držim dosta radionice, gotovo da nema marginalne grupe kojima nisam držao grupne radionice, a trenutno van posla sam konsultant i psihološki savjetnik i socijalni u udruženju Mijelom Srbije. To je udruženje osoba koje imaju rak koštane srži i koristim ovu priliku da ih pozdravim. Svakog ponedeljka imamo psihološke radionice, delimo bol, ali delimo i strahove, radost, pričamo i o venčanjima, o krštenjima, o unucima, o deci. Tako da je to jedna od lepih priča. Ima mnogo toga, kažem, čime sam zadovoljan u životu, a najveće zadovoljstvo mi je zaista kada sretnem svoje učenike. Znate, ja sam tamo 1995. godine vodio decu koja su ostala bez roditelja ili jednog od roditelja u ratu u Hrvatskoj i Bosni. Tako da sam ih vodio 7 meseci u Grčku i to mi je posebno težak period. Mada decu sada kada sretnem, oni kažu da im je to najlakše. I dragi su mi ti susreti sa decom. Eto, jedan Slaven Jerković od te dece, videli smo se posle 29 godina na njegovoj svadbi. I kada je potpisao na tom venčanju, ja sam prišao da mu čestitam, a on veliki i uspešan čovek, spustio se, zagrlio me i kaže: dobri moj učitelju, tako da smo isplakali. Znači, ceo život je išao, ja radim već 44 godine, tako da je bilo tih ružnih vremena, a koje su iznikle kvalitetom i nažalost da i deca i mi odrasli sazrevamo kroz bol. Što se dece tiče,
sve lepo piše u knjigama. Za sve ove godine nisam upoznao roditelja koji ne voli svoje dete. Svaki voli svoje dete, samo pokazuje na drugačije načine kako je naučio od svojih roditelja. U knjigama sve lepo piše, ali dok se deca malo ne dođu u konfliktne situacije, ne mogu odrastati. I zato decu ne treba držati ispod staklenog zvona, već ih puštati u život, a mi odrasli i roditelji i nastavnici smo tu da damo podršku deci i da razvijamo tu emocionalnu, socijalnu inteligenciju koje su jako važne, jer kad se napravi dobar kolektiv, a dete hvalimo, podstičemo uvek, on izrasta u jednu srećnu ličnost koja se ume nositi sa životom i koji ume živjeti život, a pored karijere je jako važno biti ispunjen unutra i imati to duhovno bogatstvo i imati tu unutarnju radost i bogat unutarnji svet.